di malim kulimba ustawilawi la amadara tanduram angkurana talibatan karanawuna rewada qarende akamai ta'ukai penamaya usama tatana ana pandikai Meingangan sedumakim sansara talibatan karanauna dengan durang Quran. Boleh nak mana? Akadi ikuwa katawan akay gabi ko soranun anaipitang saadakana malambaan taong panamipaniyung tao na taglibeta ang karanoon. Ya, dia dagamay kayo na. Ana o umapin niya kain na naunot ka sa asambel anak mo kapalim baalim buka ilaladum walian ladang kota ginapa nama totong kau parasa Tiga pangduk. Kumalwatanan salindei ngakalolumbo kaanian asuka utang tama sa abuko dinamang taoron narawasagi nawakau gosopakal sisendet Yang pengeladeng orang. anatalibatan karano nabapayodeng redem anak buah may iling doa sadara tarupunang nagaga
rangkono gua kata demi Istodi kode kam sonore ikoboka ludestang geenatan Anapalau saati Reikudanana Ikudinakam Pantunan Rambahulam Danakana Saudana Kenden Asadala anam Maminar kaayar hidung sadam Anasak kembang Ma bintad gakuain Ma sirahu gake iya binta akuwe Pamuling ang abong. Ana inuwain Marag na kiyaribong Ikamada kala asam Kaaribunana daunaim Karibana kayaribong Kolai kama umaso saragoan Anak penaya Tak pemaan ikadua kaamusim Anak makusal ata lo urabunana kapaman ladang kau arugaidan gawina tutung ko parasa Inat berkagi nawako kama kabudo terkores Isami tanda sa apaladna kita matangga Maribana di takapa Nagidi sahina ula ardana